kunjungi channel YouTube kami Den Production Palace. Jangan lupa klik like, share, subscribe, tombol lonceng. Saran dan komentarnya kami tunggu guys. Bilen Sarjana ya, lagu ini terkhusus buat nanti Roman Prais. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Betul-betul berpikir ulang dong saulakom barbadan barbadan antara tahu badua-dua. Saya madaho ulang beda hobika bersarak behika aku tuh bisa rakuna. Betul-betul berpikir ulang dong saulakom barbadan antara dua tahu badua-dua. Ya kali ini bersama Lirna si cantik. Percaya madaho ulang beda hobika bersarak behika aku bisa rakuna. Jono
tepuk tangan lah deh sama si Mirna. Madu ulang lagi. Kunjungi channel YouTube kami Den Production Palace. Jangan lupa klik like, share, subscribe, tombol lonceng. Saran dan komentarnya kami tunggu guys.